Nana kana tu pandritaya na kelong-kelongang itu pandritai bombam-bombam minnelino ana loga-loga mimone nana nia salan sarewattu rigau tanisan sanaya nani siri bone nalino nani pilei lamu-lamu lama timbua rigantingan cenggere nu anak rikaminan tajam menu boya meo mi anak lanu era ngabokomboko lingkar yanja lanu era ngabokomboko atin rijamme lanu era ngabokomboko ate daripada taring jammeng ko salang anak lingka ko salan rianja anak ate ko salan daripada taring anak natena nu asai ini kane bokomboko tabari modalatena ya rugina nanu sassala mokalim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah alikul malkil karim wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul ahdil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina habibina wa safiina wa maulana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi haidir ala salam nabiullah Jibril malakul Abdul Qadir Jailani wa ma'ali makajam birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasda'ul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallah taubatan nasuha. Ya ayyuhalladzina amanu aqulu qaulan sadida. Faqala hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mautu babun kullun nasi dakhiluha. Al-mautu hamsatu sayyin sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul karim wa nahnu ala salika minasyahidin wassakirin. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Sikama pamujia tina marang ampatangi pasangalna karang Allah subhanahu wa ta'ala lan rika mana minjo hadiring dan hadirat maiki naki pakarioloi pamuja pamujita bahkan kipananungangi kipakajannangi pamuja pamujita mangeri karang Allah subhanahu wa ta'ala nasabatte nama raing ampatang ini kayaknya pamuja atau pamuji pasangan karang Allah subhanahu wa ta'ala nasabat natandangan ki karang Allah subhanahu wa ta'ala iklan iya natandangan ki karang Allah subhanahu wa ta'ala di surah Al-Fatihah ayat 2 Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Jadi tiada lo ki amuji'i selain daripada Allah Ta'ala. Nasabah apa Bapak Ibu kapan ki amuji naparek naja Allah Ta'ala maka niat ki dalam kategori musyrik kalamiah. Musyrik dari segi perkataan. Iya. Jadi hati-hati ki pun amuji ki. Mungkin nia tugarinta ni balir seriang ya apa sabut nak nemai punna biasa kina balir tahu dukung atau apakah? Sandro, oh iya, benar parasanya pamana ke jadi kana Sandro, oh. Berarti Sandro ya, Sandro. Jangan sampai mari garinna, serian tu garinta asba daripada anja sumpaeng, kikana ya Sandro antambari, na mari na pamuji tamahir Sandro. Melanggar makinja, sabanatan nanjika Allah Ta'ala. Alhamdulillahi Rabbil alamin, sikama pamuji tena marang patangi pasangalna karang Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu tekam maji ustaz. Alhamdulillah pangamasan karang Allah subhanahu wa ta'ala melalui sumpaing anjot tuni syariah kelebihan dari Allah Ta'ala. Ini syariah keberkahan dari Allah Ta'ala. Iya. Kapan langsung kana, puri nanjuyanu jago nanjuyanu. Nauzubillah min salib. Hati-hati ke Pak Ibu. Jadi sapala pale ki amuji na karang Allah subhanahu wa ta'ala naki muji ri karang Allah subhanahu wa ta'ala teai karena amoteranna almarhumah tutuata teai karena matenna tapi amuji ki mangeri karang Allah subhanahu wa ta'ala karena kalompuanna segang kekuasaanna karang Allah subhanahu wa ta'ala malompu ya Allah ta'ala Pak Ibu di biasa punna takbiratul ihram ki apa ki kana Allahu Akbar. Betapa besarnya Allah.
Tapi ada tidak yang bisa menggambarkan kebesaran Allah? Landri kamana mianjo hadiring dan hadirat kipan nanungangi pamuja pamuji tari karang Allah subhanahu wa ta'ala kipaka jannangi tiaki landre tiaki bosang. Tuli man nanungan pamuja pamujita mangeri karang Allah subhanahu wa ta'ala nasaba kalumpuan nasagang kekuasaan na kitia landre tia bosan nasaba kamatung Allah ta'ala tina na landre tina na bosang ansariki nikmat. Nikmat apa Ustaz? Anjo nikmat na Allah ta'ala tak kuliah ini rekin-rekin. Termasuk nasariki nikmat kesehatan, nasariki nikmat iman, nasariki nikmat pengurangi. Lalu nikmat yang mana Ustaz yang paling utama dan yang sangat utama disyukuri adalah nikmat pengurangi. Kamana tapaki pun natena kingurangi. Yang kedua, nikmat iman. Yang ketiga nampak disyukuri nikmat nikanaya hayat atau talasa. Nasabak mana talasa ki empor lino pun natena nasar ki tapak karang Allah subhanahu wa ta'ala maka asanra panjaki sereang lamun-lamun kasaradu pun nikana serang olor. Tetapi alhamdulillah katen ni ngaseng hadere karena tapak angirang kimai. Tena kibat tunrin tampaka seandainya tena tapat tari Allah ta'ala. Karena tapat tari karang Allah subhanahu wa ta'ala nakini rapungangan ni. Betul tidak Pak Ibu? Alhamdulillah. Kemudian salam dan taslim. Salam papa salamaka. Segan salawat tamangeri junjungan ta. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiatong ki landre tiaki bosang. Kipan nandungan tongi tunggala Allah tunggala bangi. Bahkan kere-kere kimai mempo, kere-kere kimai acidong, kere-kere kimai japa, kere-kere kimai amene apa atau tindro-tindro maka as-salawat. Dari junjungan ta baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tia makilong poe saranta cukup kalbuta lalang atinta. Apa tak lagi punna sikiri angera ngiri masrunan tama napasaka asuluki napasaka la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tamaki Muhammad Rasulullah atau la ilaha illallah tidak ada Tuhan selain daripada Allah. Punna sulu kita nakara ini sombah antamaki pasangalinna Allah Ta'ala. Punna ki mananungami panguranginta asik kiri angurangi rima sulu antamana napasata alhamdulillah. Maka Allah mengangkat kita sebagai waliullah perwakilan daripada Allah. Hadirin dan hadirat jamaah Tazkiratul Maut insyaallah ya sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kipas sandra pantongi Allah taala tinana landra ansare ki nikmat papinyamang, nikmat kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam. Kamatong anjo bateta mananungang aku sian Allah taala segang as-salawat rina bita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ikat tengasan nya kahadir anne anggap pajagi salang sapaa. Apa njo sapa Ustaz rekomendasi atau pengakuan. Punna nakui maki nak bita sebagai makna bukan lagi insya Allah, tapi itu sudah pasti bahwa Allah mengakui kita sebagai hambanya. Tetapi salan riaumal ri pada mahsar nikuta nangi nak bita ri Allah Ta'ala umat nunjuk Muhammad. Punna nakana nak bita teai umatku kareng. Maka nakana tongi Allah Ta'ala punna teai umatnu teai tongi atangku. Na'udzubillahi min salib. Tapi semoga ikat tengah sengan nenya kahadere na aku jaki nak bita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat setianya. Amin Allahumma amin. Sebelum kami lanjutkan inti daripada acara Bapak Ibu, kami memohon maaf ya, apala popor kiri katengaseng mula capak bangken tangaseng cap mangit sanggen namangeri capak kalak birantah. Kehadiran ne ustad ka tiai tu batu eru angajar ki ampak guru ki. Nasabat tiaji tu hebat, tiaji tu jago, tiaji tu pore. Na iya jia
Amiliki nikana sifat kesempurnaan pasanganna kareng Allah Subhanahu wa taala. Tetapi dengan izin Allah, mudah-mudahan laki langerekanne dengan illa biiznillah beda daripada yang lain. Ane ngundang ki ustaz untuk lah ceramah di Pak di TAI untuk lah apa renah lawak, betul tidak? Iya. Jadi tema kita yangi pun Ustaz Muhammad Jupri Batur Sinoa nakero jai Makkah di karena Nabi melarang kita banyak tertawa. Apa sebabnya kita banyak tertawa? Berarti kita banyak lupa kepada Allah. Makanya gak gana tumpun na mempo sambil bersikir. Iya. Sikirina kalbua, sikirina nyawanya, sikirina rahasia. Hadirin dan hadirat jamaah Tazkiratul Maut, insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini malam ketiga Pak ya, malam ketiga. Berarti alhamdulillah mi Ustaz lebak kilangere. Berarti punala bicara ki hebat, lebih hebat kang ngasem maki daripada Ustaz. Nasaba lo mi lebak kilangere. Iya, lo mi lebak kilangere. Kipak nasa injurwaya pencerama mulai malam pertama, malam kedua luar biasa. Una kirampung kang injur. Iya. Dibanding Ustadz kah, kan empat tompi pelajaran. Apalagi nih Ustadz Muhammad Jupri ini teh Ustadz kondang, tapi Ustadz kandang juga dong. Tapi alhamdulillah sudah 4 kabupaten juga, mulai dari Kabupaten Goa, Jeneponto, Bantaeng dan Bulukumba. Alhamdulillah Pak, sudah ada jaringan walaupun secara berlahan-lahan. Jadi kami kembali bahwa kami memohon maaf Pak, Ibu, sebelum kami lanjut inti daripada pembahasan. Jadi Bapak Ibu bajing ngase mikia sena ane kamate ngapa Ibu dik bajing ngase mikia sena. Anjo matea nasa lagi apa Pak Ibu? Nasa lagi? Nasa lagi nyawa siagang? Apa nyobain? Iya. Iya menjadi buat si salah siagang nyawa ya tapi apa poin? Tapi siagang talasa. Jadi sudah jelas Pak di Bu. Nasalai ki nyawa seagang talasa. Tiri yang nganyo talasa kari batang kalenta, kiri yang nyawa ri batang kalenta perlu dipahami. Para lu isiasen nyawanya seagang tubuna. Para lu isiasen nyawanya seagang tubuna. Insyaallah sampai dijelaskan kibunani aja izinna karena Allah Subhanahu wa taala. Hadirin dan hadirat jamaah Tazkiratul Maut, insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mantap sudah. Jadi Bapak Ibu, anne matea sudah jelas pasti. Te namo ni Pak bedekangi, te namo ni Pak panggangi. Anu pasti Pak Ibu di? Iya di? Artinya mau tidak mau pasti mengarah kepada kematian. Jadi kata ne macam ngaseng kidi. Calon mati termasuk ustaz kapoin. Calon mati ngasen jadi. Iya. Jadi kira-kira apalah dipersiapkan anjo landalekan rimatea. Nakana tu pandritaya na kelong-kelongang itu pandritai bombam-bombam minnelino ana loga-loga mimone ana nia salan sarewattu rigau tanisan sanaya nani siri bone nalino nani pilei lamu-lamu lamat timbua rigantingan cenggere nu anak rikaminan tajam menu boya meom mi anak lanu era ngabokomboko lingkar yanja lanu era ngabokomboko atin rijamme lanu era ngabokomboko ate daripada taring jammeng ko salang anak lingka ko salan rianja anak atete ko salan daripada taring anak natena nu asai ini kane bokomboko tabari modal atena ya rugina nanu sassala mo kalen. Nanu sassala mo kalen. Kunna nikutanan ki Pak Ibu teria er ki sassak lalang batang kale annerilino daripada riahir api. Teria er ki kira-kira. Kunna ustaz kaya er banganya na sassala memang kalen narilino daripada riahir sassak lalang tamat tapu. Ia mi anja Bapak Ibu na teaki roki salah sari panranuanta. Apa bahasa di sana Ustaz pun salah sari panranuan. Tidak sesuai harapan kan? Artinya dikecewakan. Dikecewakan.
Iya. Jadi apa Ustadz kira-kira bokong-bokong lani eran lingkar yanja, lani eran tinrin jam mentena marahin sambayang. Tapi perlu ini perjelas ki Pak Bidu. Anjo ni kana sambayang perlu ki piasengi kerea ni kana sambayang, kerea ngana kana as sambayang, kerea ni kana rokong sambayang. Jangan sampai ki gaukangi natena ki aseng. Apa ki rupan nang geser ke selang. Ururuna anu tani asen nani gaukang. Ganna rua tani asen natena ni panuntukangi. Ganna talu anu tena anu ni asen natena ni gaukang. Maka pak na ancalai tu go bajika. 5 irupana salah si salah Pak Ibu. Ururuna nyawanya nali malakal mauti. Eru kita yaki. Rela tidak rela, siap tidak siap. Pasti na alai malakal mauti. Ganna ruana barang-baranta na patang itu ni boko iya salah sekede na pasibunuangi pun natabaji bagena. Maka taluna asinta nakandre apa olo robutta. Maka apa na bukunta nakandre butta. Apa bahasa anu na butta ngandre ni mah? Bota apa? Bota i. Butta nakandre butta. Maka limana amalak bajita na patangi taulek baka ni jekongi yang pernah kita selimi semasa hidupnya kita. Jadi sapu pala lino, sapu pala akhirat. Makanya anak-anak tu pandrita itu tujuan nerilino anak jagai angka bangkenta. Tutu kimak lepa-lepa mak bisean ratebon total langkisalan nana sakok kilimbu. Kira-kira kima kila talan ri bentuk apa Ibu? Puna secara akal sehat, tema kira talam benar bentuk. Ya. Jadi anjo batuan anjo kanan natu pandritayat. Jangan sampai kita tenggelam pada kemusrikan. Jangan sampai kita tenggelam kepada kemunafikan. Iya. Insyaallah kita bahas menyangkut masalah musyrik. Hadirin dan hadirat jamaah Tazkiratul Maut, insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi laku tak nir jamaahnya, eruki lalak-lalang ini carita atau pantar-pantar apa? Lalak-lalang. Masalah. Cuma salona jintu. Pasami. Ka kuralak itu 1 jam Pak. Nairut na ustaz kanne, Ustaz Muhammad Jupri setengah janji. Nene setengah nami salapan. Dan jangan ngapa? Tahan jagi ya. Tahan jagi di kecilon jagi. Ustaz kaji menting. Jadi Bapak Ibu, paralu ki apa sadia bokong lani era lingkar yanja, lani eran tenrin jamme, lani erang ateteri pada taring. Terianga bokong iya mi antu bokong tabari modala tenaya rugina. Teriangan jostat imo terkisumpahin sambayang. Kiriangan ikana sambayang ribatang kalenta. Kiriangan to ikana sambayang. Inai ka anjo ikana sambayang. Kiriangan ikana ruku sambayang. Karena nakana nak bita as-syariatu anta budallah. Nanjo ikana syariat penyembanai batang kalia. Kiriangan ustaz ikana penyembana batang kalia. Ya mi anjo menyangkut masalah ilmu fikih atau ilmu syariat. Dari yang anjo si kamma baca-baca ya segan nagau kanga batang kale iya mi anjo nikana syariat. Wat tarekatu anta junubi na anjo nikana tarekat penyembanai atiyah. Tiga mabatina nyumba atiyah. Harus kina rasakan kanyakan Allah Ta'ala ribatang kalena. Nasab Allah Ta'ala kana wa nahnu akrabu ilahi min habli warida inak jempak jari ko kenan nakunya jambani rikau baniang upain daripada urak kalung. Jadi harus diyakini bahwa Allah ada sama kita. Wa huwa ma'akum aina ma'akuntum kere-kere makau nia ka anturi kau. Iya. Jadi para luki paham nikanaya sambayang. Nah sabanakana tu pandritaya Bapak Ibu sambayang tak bayang-bayang naruana tak bayang isare suruga sare neraka. Sambayang si bilangan persen boni suruga batangkale boni neraka si tindrian pasesa sesa minam ka sambayang nati ai. Nah sabat nampak pirukona sambayang anagau kang nanakana mo kalenna sambayang.
Hadirin dan hadirat jamaah Tazkiratul Maut, insyaallah sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ki ngaji ni atau ki calai? Ki ngaji ni pembahasan atau ki calai? Ni roba punna. Ki ngaji. Alhamdulillah. Iya. Anne kan beru-beru kilek bana pilarian ne seriam bulan malak biri pa ibu. Bulan apa? Bulan suci Ramadan. Jadi gana ngasen ji puasa ta. Gana ngasen ji Pak Budi. Leba ngasen jadi mangya sampai lepas. Alhamdulillah.